Ha kakerwo balapan mi the Archbishop Most Reverend Victor Lindo unong syarai jong kajelan yang ba Shillong menta kasngi artarik yayong arhajar arpun riu ulapan bena ya kajing penkha saka wei ka parish thamai hashnong 0 point shor ya kate ka parish la IT ha kajing da jong ka yeng ka semba khut Holy Family Archbishop uloong shu ba enple ya kate ka parish ha ka khatnyo tarik rampang arhajar arpun nyo Kini kishnong kin hap hapo kani kaparish thamai. Lom dam, mau kham, mau perhut, nong dingan, nong khla, nong kse, nong mahi, sok dadek, sok jarang, sok meleng, seleba, dingkit, pdem, shor, 0 point, but wa lakar. Hakate ka kerwo Archbishop ula kerpa dikipat ringet banyak duai na kabenta ka balang na kabenta ka jelanyam pat kamtam na kabenta ka tei ka parish thamai